Isifundazwe iWestern Cape sihlela ukugoma izisebenzi zezempilo eziyizinkulungwane eziyikhulu esigabeni sokuqala sokugomela iCovid-19. Lesi sibalo sibandakanya nezisebenzi eziseyibhedlela ezizimele. Ngokusho komkhakha wabelaphi bendabuko, lesi sifundazwe sinabelaphi bendabuko abangaphezulu kweinkulungwane ezingama-35. Okwamanje ke akakacaci ukuthi ingabe sizobangakanani isibalo semigomo yeCovid-19 ezonikezwa lesi sifundazwe esigabeni sokuqala sokugoma. Siqalile ke phulos lapha sine traditional health practitioners yona yalapha eNtshona Koloni i-members zakhona nosihlalo wakhona sizawulenza eliphulo ke up to that time apho uzaba ikhona i-vaccine. Bavuyile ke indoba bade noko sabangenisa kulento phofu ke bekhalaza indoba bekusuppose indoba yayiqale kwangela xesha iCovid yayisaqala. Abelaphi bendabuko bagxekile ungabibikho kolwazi olwenele ekutheni bangabamba liphi iqhaza ekulweni nokubhebhetheka kweCovid-19. Siyasaziva indoba urhulumente wethu uyasibekela bucala kakhulu because ukufika kwento ye-COVID eSouth Africa abantu abaninzi even nangoku baseza kuthi bezofuna amayeza amaqwilethu nemihlonyane njalo njalo. Sifilisha indoba urhulumente wethu bekumele indoba usi-approachile zi-traditional health practitioners ukwenzela ukuthi nathi sibe yinxalenye. Umkhwetshana uthi lo mkhakha udinga ukuthi uhlinzekwe ngolwazi oluthe xaxa ukuze ukwazi ukweluleka ngendlela umphakathi ngalesi sifo. Isangami esilandelayo sizoba segugu lethu.